Zela kaka na loba na lingala mais na koloba te na lingala parce que nga na lingi Swahili ebele. Ba congolais wana baza ba toana baza ba congolais mais baza parmi baza les traites parmi les 123. Tokangi bango na hotel moko. Ah, mais na lingala kongovu. Aba tulibakamata ni ba congolais benzetu tulibakamata mu hotel fulani balikuwa loger ndo tunabakamata 123 kona bambasi bapatie makuta juba uwe benzabo bakongomani ndo hapa tunaishua tubachinje tubaache ni bakongole benzetu mais solution itakuwa tu ni kuchinja obetu bakatala kutunga na sie tunachinja bakitika tunabaacha saa hii nikipenda tapata masaa mbili bakunichunga yeye ni komanda sasa uko na katana mimi fisirie ba chefu ba M23 beko na bajua kisi mko naongea bia mu secret yenu bia munyumba balisha kwa ba mingi humu mubaache hapa msiseme na mapika ime aokoni na kuina bashindikiza kisha wewe unachukulia sasa wewe kama vile responsible na ulifanya nini sasa kama wewe ni responsible wako responsible karibu usitanganye hata nani konga saba watu wanatia decision waende ndo mtarehe kule vile ya salaki eko nenda ongea makuta apate 10 milioni auwe mkongomani mwenzake au akusikia nani mbele na ngawa na sawa Njo M23 yetu likamata yote leo hili. Tunakutanisha yote na yala mnani motele. Balikuwa wanafichama motele 4 jours. Bako motele. Bote. Ndio tunawapresenter kwa bureau de njo mwenyiko nabo hapa hivi. Yote hili. Njo ile niko pale ni press. Sikuingizi wewe. Niko naingiza hapo tu hapa baalifu hapo. Njo yenyewe ile tulikamata yote. Tulikutanisha isha kwa hotel. Yote tulikamata kabisa. Walikuwa hotel ya shehu pema